Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat meneruskan Iqra dengan memulakan Iqra 2, dan saya ingin perkenalkan sedikit. Ini adalah buku Ustaz Haji As'ad Humam yang memberikan cara membaca Al-Quran dari permulaan Iqra 1 yang kita tak sempat untuk memberikan pengenalan tentang buku ini. As always say, this is a bilingual explanation and a bilingual class in Iqra. So in the first Iqra we have introduced the writer of the book of Iqra, the concept of the methods of Iqra from Ustaz As'ad Humam rahimahullah. So for him has been a vital role to lead the qira'at from Fatha, from beginning of the huruf al-hijaiyah, from A, Hamzah to Ya. Now we are going inshallah to start for the second book. So as we said just now, we need to repeat, and hopefully you will have inshallah another class in your place for those who can listen to you, and hopefully we can do our own online listening if we have the time inshallah. So in this Iqra 2, I might be recording 2 pages in each recording. For that matter, inshallah we'll be closing after the second page. Untuk Iqra 2 ni mungkin insyaAllah kita akan record 2 muka surat sekali bi'idhnillah ta'ala. Diharap insyaAllah sudah lancar dalam Iqra 1 dan dapat juga memberikan tumpuan yang lebih untuk melancarkan insyaAllah Iqra 2 untuk kita baca bersama. Mari kita baca doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Huruf-hurufnya sudah dibaca dalam huruf pertama ba sampai ya. Sekarang digabungkan jadikan satu huruf. In first Iqra we have learned the huruf from A to Ya, Alif to Ya, and from starting Iqra 2, so we will try to combine the huruf, combine the letters into one word, so into combinations. It means that letter by letter to combine together becomes a connected letter becoming a word, and you can see the difference between the connected letters and non-connected letters of alphabetical hijaiyah. So dari sini kita melihat juga perbezaan di antara huruf yang bersambung dengan huruf yang terputus, huruf hijaiyah. Masih lagi dengan satu harakat, yaitu we maintain into the first one harakah of the huruf until now. Bismillahirrahmanirrahim. Bata, bata, bada, bada, tara, tara, tawa, tawa, tata, tada, bara, bawa. Repeat again. Tata, tada, bara, bawa. As short as you can hear from me. Cannot be further, cannot be more than the shortness of the sound of the vowel of A. Tidak boleh melebihkan harakat yang kita baca dari apa yang anda dengar dengan suara yang saya sebut tadi. Itu adalah harakat, satu harakat. Tidak dibenarkan lebih daripada itu. Tak boleh sebut ta, ta, tidak boleh. So you cannot even sound or voice out like ta, ta, longer vowels of the ta, of the harakah, of the fathah. Itu boleh melebihkan daripada satu harakat untuk bunyi di atas atau bunyi fathah. Itu orang lagi. Tata, tada, bara, bawa,
baba, batha, tara, taza, batha, tatha, thatha, zatha. Repeat again. Batha, tatha, thatha, zatha. Differentiating between the tha and sa. The tha, tha, and za, tha is different. This is tha, tha, thatha, za, tha. Bezakan huruf yang kita sebut atau kita letakkan lidah kita di gigi atau meletakkan lidah di gigi. So just take note for the letters that put our tongue on the teeth or touching the teeth. It's like th, tha. Batha, tatha, thatha, zatha. Ba'a, ba'ata, ta'a, ta'ata. Become huruf again, combine into one word. Ba'a, this is the three words, one word. Ba'ata, ta'a, ta'ata. Thaba, thara, bara. Again, sorry, I repeat. Baro, tawa. Thaba, thara, baro, tawa. Taha, jama, kana, sa'a. Taha, jama, kana, sa'a. It's not connected words. Later will be connected. Ini huruf-huruf yang tidak tersambung. Nanti akan kita lihat yang bersambungnya. Teruskan ke muka surat kedua, lebih cepat sedikit. See the na and how it's written in the beginning. Lihatlah na bagaimana ketika ditulis di hadapan atau di permulaan. Ya. Ini muka surat kedua yang kita ada sekarang, akan masuk muka surat kedua, Iqra 2. So we are on page 2, Iqra 2. So naba, this is written separately, this is naba, the written connectedly. Bagaimana tercatat ianya ketika terpisah dua huruf, dan bagaimana tertulis ketika ia menyambung di dalam permulaan. Untuk na, nanana, natana, nababa, banana, nanana, natana, nababa, banana, nabata, banata, tabana, nataba, nabata, banata, tabana, nataba, robana, banara, bathana, nabatha, robana, banara, bathana, nabatha. Again, sorry, mistaken. Nabatha, tha. Badara, nadhara, dhahaba, wanadha. Badara, nadhara, dhahaba, wanadha. See the ra. Badara, nadhara, dhahaba, wanadha. Dharaha. Listen to ha. Dharaha, nara'a, naba'a, naba'a. Dharaha, nara'a, naba'a, naba'a. Thabata, tabata, wana'a, nawafa. Thabata, tabata, wana'a, nawafa. Badana, danata, wanana, nawana. Hope all of you to repeat again and repeat the video inshallah second time and third time for you to be able to read. Saya harap insyaAllah dapat diulang muka surat 1 dan muka 2, muka surat 2 untuk anda dapat membacanya dengan betul, dengan mendengarkan, ulang balik sampai dapat bacanya, makhrajnya dengan betul. Yang penting makhraj. Take note of the makhraj of the huruf for you to be able. This is the 2 pages 1 and 2.
Hadza wallahu ya'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan jumpa di Iqra 2 muka surat 3 dan 4, dan hopefully insyaAllah after this we'll record for the Iqra 2 page 3 and 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.